Chingri Harino Legacy of Receiving Aju August 15, 2021 Chingumi Kangaza Sunday Maku Kagashung Cycle B Hili Abu India Ngale Yurna British Vienna Khan Sampangda Chingkum 74 Kakhai Angshut Ungsungda Ringa Palm Yonda Leilaka Ogutui Abu Catholic Church Nala Abu Mary we Matakak Kahai Pusa Mangla Aina Rana Auli Zuramli Pika Mikahai Itung Vareshiwi Kachahan Destiny Ongshung Mikahai Kala Are Chimik we Sira Saring a white clay Itumna Sikasam Ringapa Mayonli Kapaping Revelation 11:19, 12:1-6, 1 Corinthians 15:20-27, Luke 1:39-56. Chiwithili matakak kahai od aka kazingramli shokke. Shinaw aka chiming aina sari ngawai kala kazangli hainay sai kala Auwi Honkuili Sira Trada Kini Kada Mohonsai The Revelation 12:1 Samphangai Train Station Ayali Gentleman Aka Awi Shul Samathakimiya Now we Akhongli Mary we Metal Nazata Clay Thay Mipaji Kangate Varishili Kasang Mary Lee Devotion Masit Kasanga Metal Chili Jisuda Mahane Now Kigla Nawi Akhongli Kaleji Kibibang Sir He Abu Mary with Metal Ne the now Nanghan Kai Mipana Hang Now Nawi Akhongli Mary with metal mangasa chatki kizine au mikamo me jithada sabda in fact na sawe na Mary ki khangte male mane now nang han kai maybe nali mashung lapai sir kha au win now aina ilimo okuti khangte le dekshay banau pi Chingkum Gachida August 15 Li Abu Catholic Church na Mary we Pusa Mangla Aina Gazingaka Hanid Hakmaha Lak Aina Mayon Chinge Achikuma Hi Sunday Thang Unjange Kamataya Sikasangwi Article Hili Kohor Langsang Mida or Sang Midale Mary Pusa Mangla Aina Gazingli Kahawe Catholic Church Li Mary with dogmas Turin Mati Lay Theologian Ping Na Hangluye Kajiva Mariam Dogma Ping Psychorohi Kangza in nature Christological Christarin Lay the Hange Church li kachikatha apam kalamashun Mary likhami hi jisuli ngahai khangrok wimang aina khamine Marian dogma tharin hi kya kasi jisuwi ngasakla gachi Mary wi apongli pambamme jisu kipakla gachi Mary kipakla gachi aina lep hai Ki tekamate Mary Lee Chikatkla Chilaga Kazang Katva in effect Kanawali Jishuli tekamate Kachikad Ngasai Mary we aina Jishuli through Mary to Jesus the St. Louis de Montfort na Mathalak aina Hangmi Hai Kanawa Pali Gupta Mamaturang Lakha Kare Dogma Katum Kazibu Bingli Itum Nagatel de Aina Hangse Kare
Mary Ravi Avu, Mary Mother of God. Hina Kare Marian Dokmane. Rimetui Gachi Sada, Katak Aina, the Council of Ephesus 431 Li, Hongshoke, proclaim Jishuwi Asarin Ho, personhood upon Li Kangasek, Council with Father Bingna, Theotokos, Revrawi Kapra Kamiya, the Mary Li Thurin Kle, Mingpo Jitemi, Gajia, Auna Atui Pusa Kangasali, Asa Aina Parakmi Viwang, Kakniali, Thermatang Ching Malavu, perpetual virginity, He Matailak Aina, Jisuli Kawai, Kala, Kapra, Hokopok Apongli, Nashanli. Mary na Jisuli, Maprarang Laka, Kala Parak Hai Tilila, Thermatang Ching Malavu, Nasapame. 649 Latrin B Council na Hanghai Kachia Mary na Waikui Auwi Tharkamathengali Kikala Kula Kasimalay Lakla Jisuli Praka Hai Tilila Tharkamatheng Aina Lepambame Kagatumali Jukru Malayla Kwaivo Immaculate Conception. Mary Li Khari Moray Mazang La Waye Gachi He Dogma 13 da Pope Pius IX Awi Apostolic Constitution in Effabilis Deus Gachi December 8, 1854 Li declared Sami Dogma na Tharmidale Chia He Mashun Akamang Sada Mary Li Jishu Krista Viwang Matikasa Masakwai Karin Aina Kamine 4. Pusa Mangla Gazingli Kaka Assumption Naula Kahai Mariam Dogma Hili Catholic Okuti Huptana August 15 Li Kamayon He Pope Pius XII na November 1st 1950 Thang Li Awi encyclical Munificentissimus Deus Viaina declare Sakamine Pope na document Hili Hangli Itum na Jisat Mida Mekai Jitai Mili Rawi Pongkmi Aina Dogma Ngasakwai Jikru Maklaivu Rawi Avu Mary Makatanga Tarkamathengvu Ana Okutivi Mirin Songcha Kukhai Tharan Rana Ali Pusamangla Aina Gazingrami Tekamadeli Kwika Mihawe Kaka Kajak Kalata Kala Kwikaka Ascension versus Assumption Kani Hiwi Kangate Itum Nakate Importance High Kaka Ascension Kaji Jishuli Hangajite Kala Kwikaka Assumption Kaji Merili Kajite Kati Wana Risok Hai Tiling Jishuna Akala Dewi Pangshap Aina Gazingram Kahawe Kangate Sokwai Vi Aina Ana Kangachon Darkar Masamne He Awi very real divine power Pangshapi Kudamne Mary Vimatangli Thaijilala Assumption He passive formly Hanghai Rawi Pangshap Lukamashen Vi Otsak Aina Mary Kazingramli Kwika Mihawe Bible Vi Aina Kakatom by biblical support Bible Mary Vi
cái dinh li khuy cái càng cái gì cái tha apam li mention sa cái hai leila no not directly at least dogma li cái to mi khwai document na khai the scriptural references jing hai de le pop na Genesis 3:15 li kahang shinawi athana Satan li awi aphe aina naithat chau khwire gachi kharindak hangai Jishu atha kathili naithat hailaga kajingle ring sok ka hai Old Testament khamran hi ungsung ngasak mili hili sulup lungki da leidele shinau Mary kathara if new if khanguri agatanga lesare Mary na jishuli ngahai da Satan li rai khangral tharan nganing mi akha hi khangza ngasaye Mary na jishuwi khayuya lang pachom longlila during the victory lap as well nganing mi plungre gachi document na Psalm la 132 lila mashanne chili kahang hiwi kazangkhat khanghai actual context wa rawi ngasit khami oko the ark of the covenant ji Jerusalem temple han kongwi ringka pha khamayon line verses 7 to 8 na hange ithum awi lekhwai pamli wasi awi amazingly akhorum se hangli makarthilo he proho kala nawi nasam khwai pamli wawulu na aina nawi rai khame doing a shit okoli nasoda document na do your passage hili khalad khimi jishuwi kasing ka ascension kala Mary li kazile kwika khimi assumption wi ka khalad sada jithai mili rohona awi ngasam khwai pamli hanung da khle kala chitha da pasa awi kangasit oko Mary document la sangda ngasit miye chili ngasitli chia shinau simik aina sari ngawai Revelation 12:1-2 hi kipa gate maningla Mary gazingram li awi tekamate aina khle state kring mirin chili nei da khimi Mary wikathi Mary thihaula kala chiwi thile ali gazingram ni khwika mi haula or maning akha a ring lakha gazingli kwika khimi haula kwika mi haula document na khanghan hi open aina haimi hai pop na kahang me auwi okuti mirin ku kahai thili Catholic bingwi wanga kachi wa sisangruno gachi mayai scholar bin chung khameiwa Mary li thihai laga kwika mi hawe da haninge katha da Mary na chishuwe sikafu mikjan kachi wali jangda masomi kahai matai mai thui apong waina le hauki gachi kathi chimik aina sari khangwai shinau na itum psychology kazingram ni thanwa mirino leksiwa no pi Mary we take mate met thui gazingli kwika khimili itum ware siwi kajihan destiny ungsung mi de claim
kala unsung mi kahai fulfill itum na mayonli kala aling soda pu howi hakamatayali itum na proclaim hong sokli aju simik so hila abu India ngalaina khan gasa singum hangsini demati ang shoot ungusung yon the claim ngalay mi kachivana pusawi aina manglali sitkasang khan sampang kawai itum na sa say natum psychorally khan sandewi sokmi ringparino